Wapenlong pat ya pi bapin poi phone shengi makong. Mangdan jemut ban sumar kam ba ban pengira rin ko ing kaya iti kon. Emang ba laying ro dan lat syo ban sumar hospital ba bahe nomor lalik ketu ni di hospital gi barit ki ba rianang nenam dan tes nang ko orang ba jumlah syo hapan ra di hospital he nang sidu ka hotel dengan dan lat ke ba ni amna berkata ko ban panyerap nabi dan gobor kelusat panyerap berkata ini apa ya istam dirsa ay lamat sumet lornya ini dah Yarai ko am tade. ko bala dan lagi istam gabajor nang pun bambandi nang suban ni kenapa Nangshul ban bambandi menta. Menta kilo ongkum no habaya di betul ka khamat ka chong i. Yang ba kinhab ban le skauti ang ta ta na tila sibil mo po Shagwati ki phaban le. skauti Menta ti ki khamat ka mut imyo i e sundan ra menta. ala stompat man isu